nyuma y'uko u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagiranye amasezerano ajyanye n'uburyo bashakira amahoro uburasirazuba bwa Kongo. Kuri ubu ngubu leta ya Kongo yahamagariye impunzi ziri hirya no hino ndetse n'iziri mu Rwanda kuba zatahuka zigasubira iwabo, ariko banasaba ko uwo bireba wese yagira uruhare kugira ngo ibibazo biri muri Kivu y'Amajyaruguru by'umutekano muke bize kuba bikemuka. Yavuze ko mu mujyi wa Goma ndetse no mu bindi bice abaturage bagifite ibibazo by'umutekano, ko uwo bireba wese yagira uruhare mu kugira ngo ibyo bibazo bikemuke, kandi yavuze ko ubufatanye bwabaho bwatuma ibintu byose bikemuka. Rero ibi bibaye nyuma y'aho u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagiranye amasezerano atandukanye. N'amasezerano avuga ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igiye gucyura abasirikare bose b'abanyamahanga bari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuvuga ngo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo harimo abasirikare benshi b'abanyamahanga, abo basirikare bose bagomba gucyurwa, ndetse hari n'ibindi byinshi byavugiwe muri aya masezerano bumvikanye ko bigomba kubahirizwa, ubundi umutekano muri Kivu y'Amajyaruguru ukaboneka ndetse no mu burasirazuba bwa Kongo muri rusange.